Okay, that's right. I welcome you back to 2019. The program is called Worship with the Widows 2019. Without wasting my time, let me get inside there and bring you the outside and the inside of the program. I'm called Original Papa. Stay tuned. Okay, that's right. A renowned gospel artist is close to me. Let's go to her and see what she has for us. Mami Yamakwa. Mejoso. Oba Panko Beka send you ready. Wahon fe no wahon fe so yanka we say da okru nchen popo aduare ma but then na account here we ja won pa no okru and wo de ne bai kra wo nyina mo be mu ase a worship with the 2019 mo de mo ho abai from movie O kind Bible la ho say me da fiase no wa ambehye me da yare sabia no wa ambesra me impo me da dagya no wa mfra me ntoma enti program nyina ya about say Sabio ya maame mu a omukunu mu efri mu ene ese ye omadoye nti se ye omadoye de a esi denti na asema Bible aka no mintua na mo na me soso me nkoye cause ebe me ya pass dani beduru atemu da no na obebu same ode sa questions ebe ye dan ebebu same me da adagya impo kunafo hia mu o ye ka sa anyumtofo mato Mary Agyemang na wo hene anu yie be na mde bebe nyame enu anti ane ne da mi wa mame you say artist the moko program am charge o charge an yan na perform e wo ha me kra na mbe mayi bi aboa because you kuna full program one jiska no why should I charge no no yeah as a free sir no unsese bi tsa de America no e kuna fo ne ye o madoye na wo mu na ye se ye o madoye me sa baji bibia afiri o mu ha na ma anya nyame so adwuma na bibi enim me shia me brabi e wa Italy na okansan bi tembia mehia nyame omo nyame suwo mumu sei no na ya mpese mbisa mo o se oyobi papa ene enye nyame adoma ye bonu ba Ghana but enam na kuma mfita nti osan call back nti ono aye say papa de hardly so obey obi papa sa nipa ye wonkofo bebre o ma ye obi papa ni papa na be dane no mi e de amom je na obeka cho mo akoma bu so mo nye papa biom Bible simi osimi nyai papa ye do so won enti no da bia me kan sem mi se sa wo ye papa ma obi na wo hye ni nipa su ni dia ubegyan because sabi onipa ni bebre ni nkaye but sa wo ye na wo di si we ni se no eye nyame asem na se a wo ya emfa wo ni de be kosi bia wa ba mu enti no obi biare bia yo obi papa ye de boni atua ne ka onyi nipa sunu ensi nchen eya na emom no onfa nhye ne tirimu se wanya ama nipa woye ma nyame say if at the end of the day nipa no kra di hwam a nyankopon woni hwam a day and a time is coming now obe repeat ade a was so no nso ma na me papa ye na de maduru mbembenso a maduri sia bi mi twa mani hwe mechi a mabusuam enye by papa ye de me maame etwa esade to ho papa ye no e na akwa na abetu ye nso ye bi. Yes, mame ene ade fefe obi ani age but e ma ore mfi so obi so wa akra obi wo hehe ono so ye kunani oni obi anko even ode arechichen sem kra be ma no sankofo no mu nyina hwe wo dwumadie so no de na obeka che na me sama make nyina wo Psalm 125 verse 2 osesa de me pa twa Jerusalem ho ahia no saa no no awurade wo twa ne man ho ahia ti so no awurade atwa ne man ho ahia de a kunani no onfa ne ho nto awurade so wode ne hutu nipa so a obedi ne hwamo age twedi aponko a enti obi biara saa bere so ye kunani onam amane mu atiti mu ohaw mu wodia ne Jesus nyame bia ni obi boafo bia ni ba bia e ka Jesus anu ati that's it ohonya fe saa keke ma me beja mo akọ obi pese ofele wo who ati fans bebre omo pese omo hu omo maame na o kasa ne ti pro minimum kakra kire oya sanchira ni nyame prim nyame osi ade ye nyame no sawati ase etie wabo ade aba ne ho saying it to nyame no so don't give up things are really gonna be all right. Things are really gonna turn around. Things are really gonna change. Sanse ye di ma foot yase. Ye men na beye yo. Na mesia fiwe party change over. Ni man na rabasisa. The Lord's in control. But
Keep on watching. We'll be right back.